Ting duduk kayak gini. Lagi duduk Ares Production dengan Meghalaya Police. Hah? Terga tinggi sih Paralog Barok. Saya subscribe. Kani geding kaba karduk tadam. Tas demo. I wanna lonely. Kardam ni geding perlak. Saya subscribe. I single. Saya like, saya komen. Pach kani ka ding kam sai bahara la met. Te itu hi kapor telang wala katadam makana kani ka ding ro ngai. Sập thạ lên rồi. Chân mà chân đi sập thạ đấy pha. Asal ini asli itu ding. Tas dah. Sengkam nggak ada bang ikan semni wah. Aduh. Jadi nak perlak. Beduk balik kayak game. Mak karena tak message. Tak ni terang sanggup Kira dah kasih se. Kayak game. Sila menu karena ikhlas. Yang beduk kayak game dia. Pajing Pro. Bila subscribe jauh Ares Production. Masya kayak game. Sa thành boy sana. Bila man kamay ro naka game balik kayang beduk. Ada ka Free Fire saat ni telang. Saat ding mit, ada ka block saat ding jelang ngalaja. Aja kok stop. Yeah. Hai, aduh ni geding ra. Babet ra. Setan. Hei. San pukun daingot dong mak. Halo gisan pukun daingot dong mak. Kinang pej bahaya kan ka rukom. Kayak Free Fire. Jong baduk dok tedong. Jing Pro. Jing Pro beduk ani. Jing Pro yang beduk dah.
Pak menekai perlok. Nada don apa dan nyupi balik game. Saya komen saya adlang nih. Ini lekai merah-merah ini. Miuk perlok deh. Lah asyik syukur gi perlok. Gi perlok sama baduk. Kila ino yang ni marwet. Ketar udang lim silim ken bapro hi. Ibang ne game perlok. Ngar ko awan ikai nak. Ngal kaitang mensua. Purba dang bat fun thamai menta telak rim fun tembang syuk. Saya bisno pun perlok nega jamit bamta. Kata pik hagane ka sajing mit kadai ka topik Free Fire. Oh, jempro. Pro pelat ne baduk. Keren dak tim boy. VR boy. We are from Khasi legend, but we speak in boy only. Sometimes we speak Khasi and boy Hindi malum. Terus beduk lawan gang. Saya like perlak. Kena ke YouTube channel juga. So komen. Bisa umno. Am chai than re ne kamera juga. Nomor ba lamit. Tamakan jelek man percaya gitu kena. Saya like saya perlak dan apa dan ngupi kan angut ba like Free Fire. Saya like. Kena ga blog ngan penkut kam sibet. Dan danro ka topik berkeren. Sipang kena ka Free Fire. Inbu ke turnamen kena posilong malekai Free Fire. Wat Ali beduk, wat Ali. Ai bet, sangat bet. Bet jeng pro beduk. Boya. Tu lah boya beduk ni. Bet. Mak bahasa vlog. Nang pilih lagi. Kum bonang beduk. Ningkong elat tua. Elat tua. Dan sa penjob dia perlok gaming beduk. Ini poin nak syagaba siding. Itu kali. Saya topik siding. Dan on the flash. Pet na kena ding dalam na. Seluruh video perlok ni ding. Oh, kadam dai. Seluruh bidang. Seluruh mong. Ngarkan me kamera ada. Ngarka. Biang seluruh bisa. Saja terlanjur. Ambut kita sim. Perit lang na bro ni hi. Taga sim. Nada ga sim di telang. Ni ajab ka hai. Alip ka hai taga ding. Abit taga sim. Sim di telang. Kan ini dia taga sim di telang. Tip video perlok.
Namar ba ponet lang. Ya kadang-kadang baro-baro ngia grup yang kene. Ya kan grup. Ngia sajding. Te non pernah pi bompat subscribe sibun. Asuk kani blog sajding met patu kalau akut metamet. Dengan sa continue blog sajding 3 selesai. Sajen met mga prolog. Asuk. Good night. Sweet dreams.